We expect the council to prioritise their protection and long-term investment in improving the state of our Waimāori and our takiwā. He tuku tāpaetanga te mahi, mā ngā rūnanga o koukou rarata me wairewa ki te Kaunihera Ōtautahi. E hari i te mea ko tā mātou tohe, he tohe ki te paru o te wai, he tohe ki te kore wai inu. Kāore he tūāhanga i tēnei wā, mai te Kaunihera ki roto I te pā o koukou rarata. If we're not on that table now, what's going to happen while the new council structures are being built? We need to be there on the table, all of our rūnanga. Ko te wai Māori, ko te tūāhanga hoki kei te aroaro o ēnei rūnanga. Mai ngā tau ko tahi mano e iwarau, kua he katoa te inu wai Māori ki te pā o koukou rarata. E ai kia henare te aika puanaki, ko noho tāhanga te pā nā te iti haere o ngā tāngata, e noho ana ki reira nā te wai Māori me te tūāhanga te take. Ko kore he tamariki e tipu ana I roto I te pā. Me he mea, ka oti I te Kaunihera tā rātou I whakatau ai I roto I te mahere roa. Ka oti a rātou te tūāhanga inu wai, e whai wai inu ai ngā kāinga I tēnei wā ko te pā, ko te nuinga, he pake ki he kaumātua. E āwangawanga ana I runga I tērā āhuatanga. I toro atu mātou te tima o Tahu News ki te Kaunihera Ōtautahi whai muri mai I te tāpaetanga o ngā rūnanga. Heoi anō, nā te mea e kōkiri tonu ana ngā tāpaetanga ki mua I te aroaro o ngā kai Kaunihera, te tae rātou te kōrero mai kia mātou. E ai kia Machu Purple he māngai no wairewa rūnanga me mahi ngātahi, ngā rūnanga me te Kaunihera kia anga whakamua me ngā take pēnei I te waipuke. Through some of our interventions, a great improvement in lake water quality. If it wasn't for our actions there, the health of the lake, we believe, would have got worse. We've shown to the council and to our broader hapori that we've actually been there helping make improvements in our Waimāori. E hara I te mea ko koukou rarata ngā pauwhenua anake o te wāhi nei. Heoi, he hiahia tonu kia tuitui I te kōkiritanga o te tiriti o Waitangi mo te pā ki te Kaunihera. Ko te tuatahi, ko te noho wāhi atu I raro I te tiriti o Waitangi. I raro I te ture o te rūnanga o Ngai Tahu, tahi mano iwara I o te kaumāwhitu. Tuarua, ko te noho I raro I te mōhio, ko tēnei pā ko koukou rarata, he pā e ora tunu ana, te roa o tana oranga, e whai ana mātou ngā tuka a te Kaunihera, a rātou tuka mo te whakarongo ki ngā whakaaro. Ka mutu ko taua tēpu, kei reira hoki he wāhi kia mātou ki te whakatakoto I o mātou whakaaro. Tēnā koutou katoa. Ka haere tonu ngā tāpaetanga hei tērā wiki, a ka mutu hei te tūrei. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo